What noma happened kuthiwa with Kaiser usupporta Chiefs? iPirates noma kuthiwa usupporta iSundowns noma usupportani iStellenbosch iSuperSport as umlandeli webhola kumele ufile bad ngalento eyenzayo iKaizer. iKaizer Chiefs is one of the biggest teams in Africa, one of the biggest teams in South Africa actually. Iyona team enkulu eSouth Africa. Ngasila nje singabalandeli bebhola ngokwethu. South iKaizer is one of the biggest teams in Africa. Lento eyenzeka kuyona ngokubona kwami akusiyona into right. Ngokubona kwami i-team enkulu kanje kwenzeka izinto ezikanje kufika amaphoyisa ezobavikela abadlali baphume egroundini beshawa. Because I feel like kunezinto ezinkulu ezenzekayo behind the scenes thina esingazazi zabalandeli. Kaizer Chiefs yenza ushintsho olukhulu kabi. Yathenga kule season le iyodwa yathenga abadlali abawu10. Kulabadlali laba abawu10 ngizorate abadlali abakhombisile ukuthi badlalile nabadlali abangadlalanga kahle. Ngiqala ivideo RIP to Luke Flows. Luke Flows ubomdlali obe nekhono kakhulu yize bengakadlalela iKaizer Chiefs ebengakaqalisha ukuqala. Lo mdlali ubena 22 years old. And ukubona lento yenzeke kuyena ku raise ama alarms kumala ku safety yabadlali abadlala kwiPSL because baningi abadlali ba kidnap before ba hijack futhi yabo. So izo raise leyo i-safety yabadlali. Umdlali engizoqala ngayo number 10 wami lo mjida lo uGonzalez walandwa iKaizer Chiefs le South America. Abamthenganga ukuyilone nje beyiKaizer Chiefs. Njobe kuloni lo mjida lo ayikho into asayenzile for me ngokuyibukela iKaizer Chiefs indlela edlala ngayo. Even bemfaka akenzi lutho. Udlala umdlalo oyi-opponent against iKaizer Chiefs indlela adlala ngayo. Be receive iball, u receive ebheke epalini lakhe. Akwazi ukuthena, akwazi ukusheba. So ngimbeka igcine lo mjida lo. Kwabangiphikisa ngalento engizoyisho. Lo mjida lo mase ungibalela ama-shots asekawashaya iKaizer Chiefs. I'm sure akafiki ku10. Uyi-strike but I'm sure ama-shots akhe asekawashaya for iKaizer Chiefs akafiki ku10. Dala engizolandela ngayo uMduduzi Mdantsane. uMduduzi Mdantsane bafethu. Hayi. Abamthanda bayamthanda but mina ayikho into alikho ibhola lomjida adlalayo iKaizer Chiefs. Yawa nje sikhuluma iqiniso alikho ibhola adlalayo lomjida kwiKaizer Chiefs. Ngimbeka nje ulandela uGonzalez. Ibona abadlali iKaizer Chiefs ebheke ngayo kubasayini. Lo mjida lo iKaizer yahluleka ukumsayina right esakwiform yakhe. Yamlanda iCape City simbeke ebenchini ngasamdlalisi. Yabona nje useyikhehla nje sibeyamlanda nje kwaba sebeyenzela yabo. iKaizer ithanda ukulanda umdlali mase phelelwe icontract. Yona into ebulala iKaizer kakhulu leyo. Imostera abadlali abakule list le abathengwe iKaizer kule season nje beyiqalile. Abadlali la sebephelelwe icontract, abadlali abangarenewelanga ama-contract noma abanqabile ukuthi arenew. Ulandele uDitlokwe. uDitlokwe umdlali waseBotswana. Kaizer Chiefs lo mjida lo yamlanda weSuperSport. Umlandeni wakhe weSuperSport akadlali kakhulu kwiKaizer Chiefs. Abamqalisa amagame anjanjani. And meqalile iKaizer most likely isuke izoluza kuleyo game. Uyidefend udlala emuva. Ngeke ngikwazi ukukhuluma kakhulu kuyena but ngokwami uyena umdlali nje ngingambeka ku-number 7. Ngimbeka ku-number 6 uChivaviro mfethu. Uranga Chivaviro umdlali lo edlalela uMarumo Gallants. Yabo ngokwami Marumo lo mjida lo bengingamazi mina uChivaviro. Yabo bengingamazi bengibona ama clips akhe idlala kuMarumo Gallants bedlala le kwiCAF Confederation imbonto yakora. But bengazi angaba iChiefs material. And kumlandeni kwakhe lo mjida lo una 30 years oqala nje before ngize ngiye phambili umdala. Kaizer Chiefs ilanda umdlalo omdala una 30. Okay bamlanda kuMarumo Gallants ithi meyesehlathini futhi. Yabo nje bemlanda isehlathini eMarumo Gallants belanda lo mjida lo. Kumlandeni kwakhe abaqalisho mhlambe ukuthi bamlone mhlambe kwi-club ela kuPSL bazomfaka nje straight kwi-lineup yePSL. Oqala indlela yokudlala kweyasehlathini nendlela yokudlala la ayifani. Uma uyolanda umdlalo wasehlathini ujobela ukuthi uzofitha kwi-squad sakho. Ngeke iye phambili yona futhi lo mjida amdala lo. Akekho fit for ibhola like ibhola like el-pace ibhola elifast. Yabo overweight uyambona nje nawe indlela ayiyona overweight. Akekho in shape njengomdlali omele adlala ibhola. Ibhola lamanje la eSouth Africa lifast kakhulu for abadlali abangekho unfit njengayo. Number 5 ngifaka uTebogo Potsana. Angifuni ukuqamba maye uTebogo Potsana uyalazi ibhola lo mjida lo. Yabo uyalazi ibhola inkinga yakhe ngikuthini akanayo end product. Akanayo end product uTebogo Potsana but uyalazi ibhola. There's a room for improvement. Ingake ngifaka number 5. La number 5 sengifaka abadlali abadlali angcono abasayini iKaizer Chiefs. Yabo lo mjida lo mina ngiyabelievela kuyena ukuthi usazokhula kulesi club le. Yize kusayisizini yakhe yokuqala. Number 4 size usibongiseni imithetho. Sibongiseni imithetho omunye womdlali lo owathi efika kwiKaizer wakhombisa ukuthi uzowenzani kwiKaizer. After 3 games sibone usibongiseni imithetho kwaphela angazi kwenzakalani noma isystem yeKaizer ayimvumeli indlela adlala ngayo. But lo mjida lo uma ekhona esento uyabona unaleyo leadership role
si-approacha imasi i-approach amagame ngenye indlela mhlambe lo mjide lo angathola yabo indawo eright because uyabo ukudlala kwakhe esakuStellenbosch mina ngangiyibonela uKatsandi udlaliso kwaKatsandi uyashanela nje uyakwazi ukushanela waphethe umthetho yabo my weekends abafuna bavele bafuna umdlalisa ezumdlali o-attacking minded kanti cha umthetho umdlali ozosiza ama center back osiza ama center back mekhamba ama wing back uzosala umthetho abe defender lesithathu yabo i-team ipush kanti iKaizer ivele ifune ukuthatha o6 bonke iKaizer ayinqena ukudlalisa o6 bonke esenta ifune ukwina igame yokuwina igame ngo6 bonke abasesenta abadlala ama creative ngeke udlalisa uCastillo udlalisa umthetho mase uzodlalisa lo mfana lo uYusuf Mathi uthi uthi team izowina kanjani la kuba uzocreate abadlali for abadlali abaphambili umthetho umdlalo okumele asale yabo asiza ama defender udinga umdlali azodlala naye lo mjide center o creative yabo number 3 ufaka uCastillo iKaizer naye amlanda le eSouth America Castillo futhi uyadlala uCastillo singaqambelani nje amanga uyadlala inkinga yakhe udlala iteamini eronke iteam engafuni ukudlala ibhola yabo lo mjidi indlela adlala ngayo for me iKaizer Chiefs uyena umdlali engabe imbeya phambili as a striker ngizweni kahle uCastillo indlela adlala ngayo ukubona emekushaya amakhono uCastillo uyakwazi ukukhetha yabo ahead mfethu and unawo amagoli ekhanda lo mjidi amaningi amagoli akhe ekhanda kwiKaizer Chiefs and uyakwazi futhi ukukahlela mase bathole umdlali ozokwazi ukumsupplyela bamdlalise phambili abe striker because iKaizer Chiefs ayina striker mfethu mase sibuke nje iKaizer Chiefs ayikho umuntu ostriker mase bedlalisa lo mjida lo phambili unayo ingqondo yokuattack anayo kodwa ingqondo yokudlala center ukudlala center akwazi ukudlala center uyalimaza kakhulu lento izocost i-team kuyimbeya number 3 abadlala sebedlalile iKaizer Chiefs abangidlalela kahle ngokwami kule season abadlala ababathengile hayi kulaba ade bevele bebekhona number 2 amuGGZ mfethu umsimango yabona umsimango mase sikhuluma ngalabajida lo mjidi uyadlala inkinga for me kwiKaizer Chiefs akakabi nayo confidence because kusayisizini yakhe yokuqala but lo mjida lo uyalazi ibhola uyakwazi ukudefenda ingakho ngimbeki number 2 uyena osangimpressile kwiKaizer indlela edlala ngayo yabo mase siza number 1 wami lo mjida Pulemoti usuka le kwiArrows oyedlalele iArrows icontract yakhe yaphela akafunanga ukuyirenew wathi ufuna kwiKaizer Chiefs izinto iPirates ayimfuna but wakhetha iKaizer Chiefs wakhetha isinqumo esirongeko ofika kwiKaizer Chiefs and wayibonakalisa usumdlali ofunayo oyithandayo le club yabo lo mjide indlela adlala ngayo uyayifela mfethu iKaizer Chiefs udlala for the badge yabo wena mdlali mina ngimbonile kwiKaizer Chiefs abadlali esabathengile this season odlala the best out of the 10 ngingambali Luke Flus because yabo bengakadlali but out of the 10 uyena mdlali osayibonakalisile kwiKaizer Chiefs odlala impela